نر مالك نيم كان ازدالن كونتلين كرواسني كان ور اونلاين تي في شانل تكون كلر مجديد مبكون لين كان كونون يامري لر كان ما غور جن وجن مي جرام جديد كان ور اونلاين تي في شانل كو سبسكرايب كي نيوغا كان ناسن كو كين كو دي لرتي دي كان كل مالاشو غسنتين غور كون كين ودي كوتن naga jen oder subscribe ko de notification bell je twine ko de lerte kono to work we monde de ko kula mala ling gwa ka ler ban ling gwa same right min to gre role ethiopia ko je shwal ke tigray na me ko le worka ne de yala kontin la gadul gorka tin gorka university dung mekale ki enra mi mo shingre we ka tigray ka jen gwa same der gwa en wode ka right me de kanaling gwa obantin kon lat ko de role ethiopia ka jen gwa same be kon widan ban je latin ne diala kontin gor ki university ki tin chengre we ka tigray ka mekale jala city dung tigray we kele role ethiopia win medit ngai kone en wo jen woje dane nyenke kum ethiopia ka ko runtin paiwa ku kan mal pai tain ka ko run dang ro ki ronan paiwa en wo de ka let kel enta me chala dun wo te ke kuma da dien michiro de nyoko mutum ro da rar ka kuma mala kuma tplf re wucha ka mekale raj bana kulin gwasame a breaking news ray which in winami ka do badana dia na ka jen wo dongder te ka korm network ban je chulinkel nywaka ne ko ken mi jira matere which ki ethiopia ray which ki ethiopia shi tplf mi shi ben rar ka kuma tigray she fm 104.4 che de kep ko bom fm gwada dan la ler la kalat ketin ray rol tigray ki ka mekale ngai kona gwanu gwada na la ler la ketin mi cha ke ba kuma nyo de gwanu te kreng midin mutwo chikana kep ko bom and fm radio fm 104 which category ka shike muktab ramadan la mayor ki kwar which men ka which chala do ken chicken muktab chikana kep wij lat ke jen wo dong der te ka korm toktin enamo jen wejene me men la mekele ki gwazadan en togri mo togotin charo mo chajalat ka media mishal ka this standard ka do badan en chirik te ti chi rodian rep ka je wa ne de content ching wejen chal ka mekele kan mishala digrat ka mishala dugdam wa ken chilodian che dialong kamandana lero de here wecha ka tigray gwad mi chi tplf charo da daktin wa situation and tama kajan gwasme becha long a chanje linkel ka tok english ka do badan en chajalat keje correct kono togre role ethiopia a faction within the Tigray People Liberation Front has taken control of Mekele FM 104.4 and the city mayor office source told at this standards as tension rise between the interim administration and TPLF aligned military commander. Residents of several cities, including Mekelle, Adigrad, and Digudam, expressed their concern to this standard as division and power struggle within their TPLF continue to escalate. Men ku kon lat gwasame o de ne dial konte la gadul gorka de kan lingan o de widen der te chunka ka de ne dial konte la shiman ken kidit ken de kan manan togre which ka tikrai de kan ngach gwawo ba nat ba ka update katin kon lat karodian ko mishe togono la beche long en mishe kormje tog la gorno ba nat ba gal harmadan le rode ko de karodian kula realaka ki de karodian gang gwada dana chikto chikotokten ka jan gwasme jan ana gorde nyaga yekel kari ka dan tore wicha ka tigray biya gadul korka biya gotken biya ga shek ye bugma nan le rode biken latje gorjen wo biya yat kan recording te ka tigray kama kale kari ka dan le rode biya ta mal ban jigum rodien chuje poro jino subscribe ko Nuer online tv channel biya ta mal bye bye